mini lisiko lezinja, lisiko lezinja, kulale mini lisiko lezinja. Omazambe ngana msozama mato, omazambe ngana msozama mato. Lisiko lezinja, kulale mini lisiko lezinja, lisiko lezinja, kulale mini lisiko lezinja, lisiko lezinja, kulale mini lisiko lezinja. Omazambe ngana msozama, omazambe ngana msozama. Wazibamba Baphantsi siyasiluka nostars yamlandela uthembele Gqekheni u-24/7 umakhale siyaphambile njengeambuzi. Isekwanguye umfoka boss uchicha umdacu umyeni undosela iqhimqisho langothusha ubuye ezantsi engcebo kwandini udibane lamhlaba uthethala la njokulamhlaba unengeluhlaza bro. Hey ngemadoda ngisaziphakameni mani ulala kuzuzenzela nto because kuthi inkomo yokuthonga yikho asiphakameni madoda azokhangela umsebenzi. Ngiyacela mnganami ungandithathi kakubi ube nihlekisa ngawo kuba ungasebenzi mina ngisebenza. Masambe mnganami siyofuna masambe. Ngiyacela lamadoda phaya ezilali nakazama amasenta anyuka aye phaya engcobo noba uphaya enkondlo umuntu noba ufike wahlamba imoto phaya afumane ezosentanyana uzawukwazi afumane imali yonyuka azekapha afumane obhetele. Unyuka ngonyuka madoda athi bathi abelungu step by step angeke uzibone sewukhangela emsebenzini orayithi. Ngetata-ke nako, ngetata-ke nako elwandini ngiyacela uzicelela uzusakhe uba ndibuyina lele ngoma. Ningagilani ngabo ndiyakwazi ngiyona umkakho niyathanda ucansifele. Ngiyabonakala bomba ningamaqaba.